U periodu stvaranja nacija u 19. veku i u sklopu evropskih težnji i podizanja velikog broja spomenika u javnoj sferi, koji je nazvan monumentomanija, oslobođena Srbija je pregrlila praksu podizanja monumentalnih spomenika u javnim prostorima. Jedan od rezultata uključivanja Pirota u tokove novooslobođene Srbije bio je da i ovaj grad dobije svoj gradski trg krunisan spomenikom koji nosi pečat slobode u srpskom gradu. Jedan takav spomenik postavljen je na nekadašnjem trgu kralja Petra Oslobodioca, danas trgu Republike u naselju Tijabara. Posvećen je oslobodiocima Pirota u Srpsko-turskom ratu 1877. godine. Njegova izrada trajala je 2 decenije. Spomenik je posvećen kapetanu Milutinu Karanoviću i srpskim vojnicima koji su učestvovali u oslobođenju Pirota decembra 1877. godine. Ideja o podizanju spomenika nastala je otprilike negde početkom 20. veka. Tada u stvari se rađa jedna ideja podizanja spomen obeležja u Srbiji koje bi očuvale sećanje na te dane ratovanja i na dane oslobođenja. Sama godina početka izgradnje spomenika je 1904. Međutim, spomenik završen je tek 20 godina kasnije, 1924. godine. Glavni razlozi za toliko dugo, da kažemo tako, za toliko dugu izgradnju navode se da je kasnije usledio period ratovanja, da je Pirot u Prvom svetskom ratu bio pod okupacijom, kao i to da je posle rata zemlja morala biti obnovljena, odnosno ta nova država da se morala izgraditi, pa je većina finansija bila usmerena u tom smeru. Spomenik je zvanično završen 29. decembra 1924. godine kada je postavljena stara skulptura orla na samom vrhu spomenika. Oslobođenje Pirota predstavlja jednu od završnih etapa oslobođenja srpskih zemalja od osmanske vlasti. Žestoke borbe, vođene po izuzetno niskim temperaturama, trajale su od 24. do 29. decembra 1877. Nakon oslobođenja Bele Palanke 12. odnosno 24. decembra 1877. godine srpska vojska je krenula ka Pirotu. Turska vojska koja je se utvrdila kod sela Nišor i kod Budim sela bila je izuzetno jaka. Tu je bio šumadijski korpus pod komandom pukovnika Ljubomira Ivanovića zadužen za taj sektor, dok je Timočki korpus pod komandom pukovnika Đure Horvatovića imao zadatak da napadne tursku vojsku kod sela Suvodola i Blata i na Belavi. Za neposrednu odbranu grada Pirota Turci su se utvrdili na brdu Sarlah, dok je u samom gradu bilo raspoređeno negde između 12 i 16 turskih bataljona. Same borbe za oslobođenje Pirota počele su 12. odnosno 24. decembra jakom artiljerijskom pripremom, a posebno teške borbe koje su se vodile na turskim utvrđenim položajima pod izuzetno niskom temperaturom vođene su kod sela Nišor 13. odnosno 25. decembra u kojoj je poginuo i sam kapetan Karanović. 2 dana kasnije, 15. odnosno 27. decembra, izdata je naredba generala Jovana Belimarkovića da se forsiraju obe strane reke Nišave i da se izvrši koncentrični napad i tako se oslobodi Pirot. Bitka je počela napadom kod sela Suvodol i kod sela Blato, a turska vojska se povlačila sa svih utvrđenih tačaka. Takođe, treba navesti da je u oslobođenju Pirota učestvovao i Stepa Stepanović sa 300 vojnika koji su bili u sklopu šumadijskog korpusa. Sutradan 16. odnosno 28. decembra 1877. godine srpske trupe su ušle u Pirot, a Turci su se povukli i prilikom povlačenja oni su digli u vazduh barutanu, odnosno magacin sa oružjem, od koga je stradala tvrđava Kale i takođe stradao je jedan deo same varoši. Time je grad Pirot bio oslobođen, a negde postoje procene da je poginulo negde oko 110 vojnika i da je ranjeno negde oko 600 vojnika srpskih. Treba napomenuti da kapetan Karanović je sahranjen u porti manastira Sveti Đorđe u selu Temska i ne samo on, nego i stotinak njegovih, da kažemo tako, vojnika saboraca.
Spomenik oslobodiocima Pirota odoleo je razaranju tokom Velikog rata, međutim, Drugi svetski rat ostavio je traga, naročito u vreme bugarske okupacije. Okupacija je poprimila svoj deo i u kulturi i tako da, pored bugarizacije stanovništva, srušeni su i stari spomenici, uništene su i neke stare knjige i uništeni su neki bitni dokumenti. 1941. godine spomenik je oskrnavljen, orao koji je do tada bio na vrhu spomenika je srušen i odnet je u Bugarsku. Takođe je nestala i ploča sa tekstom zahvalnosti koja se razlikovala u odnosu na ovu noviju. Dakle, novija ploča, tekst na novijoj ploči je zahvalnost Milutinu Karanoviću, kapetanu Milutinu Karanoviću i srpskim vojnicima koji su učestvovali u borbi za oslobođenje Pirota, dok je na staroj tabli tekst bio mnogo jednostavniji. Dakle, on je bio posvećen Piroćancima poginulim u ratovima 1877-78. i bio je podignut od strane samih Piroćanaca, dakle, zahvalni sami građani Pirota, tako da kažemo. Nakon Drugog svetskog rata treba pomenuti da je bio stvorena nova država sa novim sistemom koja je dovela do toga da su se podizali uglavnom spomenici palim borcima iz perioda narodno-oslobodilačke borbe, dok su stari spomenici bili malo zapostavljeni, pa tako možemo naći jedan članak u Pirotskom listu Sloboda u kome čitaoci pišu redakciji da bi trebalo da se obnovi i ovaj spomenik. Najpre je postavljena nova ploča 1951. godine, dok je novi orao, dakle nova bista, postavljena tek 8. septembra 1987. godine. Novi spomenik, nova skulptura orla koja je okrenuta pogledom prema gradu, čiji je raspon krila od 3 metara, napravljena je i rekonstruisana 1987. godine. Autor je Paja Jovanović, akademski vajar, poreklom iz Pirota, i on je na osnovu nekih fotografija uradio repliku ove skulpture, koja se malo razlikuje u odnosu na prvobitnu. Prvobitno je imao neki drugačiji raspon krila, odnosno položaj krila, ovo je malo ležerniji. Najnovija rekonstrukcija ovog spomenika bila je negde oko 2000. godine, kada je i park rekonstruisan, i tom prilikom su vraćeni stubovi u okolini ovog spomenika, ima ih 12, visine pola metara, sa lancima, i oni na neki način uokviravaju ovaj spomenik. Sama lokacija spomenika ima svoju simboliku, iako postoje različita tumačenja zašto je spomenik baš ovde postavljen. Koliko ja znam iz istorijskih nekih podataka, da je tu u stvari bilo sudar tih vojski i onda je valjda na tom potestu i postavljen, a sam položaj je vrlo karakterističan zato što ima pogled na pazarski deo grada. Moguće zato što je to bio stari trg. Znači, mi se nalazimo na starom trgu, znači stari centar grada Pirota se nalazi ovde, tako da je moguće da je zbog toga ova lokacija bila. Spomenik oslobodiocima Pirota broji bezmalo 100 godina. Proglašen je spomenikom kulture kao nepokretno kulturno dobro, a do danas ime njegovog autora ostalo je nepoznato, što ne umanjuje značaj spomen obeležja koje seća na slavne dane naše prošlosti. Značaj samog spomenika ovde u Tijabari i značaj i spomenika Milutina Karanovića u selu Temska je najpre simbol sećanja na dane oslobođenja Pirota, na dane borbi za oslobođenje grada, na samo oslobođenje i na pripajanje grada Pirota Srbiji. Dakle, to je nešto što je sam značaj samog spomenika i jedno veliko spomen obeležje koje seća na te slavne dane naše prošlosti. Spomenik oslobodiocima Pirota na Trgu Republike napravljen je od klesanog kamena. Njegova visina je oko 10 metara, a čine ga 2 dela, postament u formi obeliska i skulptura na vrhu. Stil izrade je neoklasicistički, što je bila karakteristika spomeničke gradnje s kraja 19. veka.